Ole. Don't room to remainder theorem kan endon ni. Remainder kan ti chu thil kan divide ta. Etinan 78 divided by 5. Lonita se 5 1 5. True chuanga 8. 5 5 are 25. 3. He a remainder chuntani. Number pang a chun hriathiam olviwa. Tinan he divisor. Chuan he 78 he dividend. Chuanin 15 he question kan tiang kha ni tani. Chuanin akaldana chuanin dividend equals to divisor into quotient plus remainder. Dividend to 78 lonita se divisor to 5 ania. Dividend to 15 plus a remainder to 3 and 15 into 5 to 75 plus 3 78. Hey, ang tiklay pon ati kani ma se number lang ni lawin polynomials law ni zong in law veta se algebra polynomials zong in law ta se a dividend aya hianin polynomials antinan polynomials x square minus 2x plus 4 law ni veta se. Chuanin a divide to a divisor a hianin qx law ni ta se qx hi x plus 2 law ni veta se. Engtin nge a remainder hi kan zonang tika remainder theorem ina soitumber chuni. Chuanin remainder theorem also taka chodan kan endon ni. Question pakhat law entai lang he tilai hianin find the remainder when 7 cube minus 7x square plus 6x plus 4 is divided by x minus 4. Here solution px x cube minus 7x square plus 6x plus 4. Here can divide na turkha qx polynomial allow data lang x minus 4. Chuanin han divide don tai lang 18 ye x cube minus 7x square plus 6x plus 4 x minus 4 in divide don ni x minus 4 in this is x cube cancel out turzel hin kan tiang x square in kan multiply chuanin x square into x2 x cube anianga 4 nin kan tila chuanin minus 4x square ania. Chuan hi kan minus chuanin and katanga 7 minus 4 chu 3x square. Hi 7 sign a lens of minus 3x square plus 6x minus 3x square turin x minus 4 here minus 3x in can multiply chuanin here minus 3x square chuanin ni zo chon hei kan tilenga minus
12 minus into minus plus 12 x anianga hei ain katanga chuan mizo ki minus 6x plus 4 anianga chuanin adot le chu minus 6 chuanin and multiply chuan minus 6x plus 24 anianga tianga kan tiang kha katanga minus 23 a remainder aniang kate kan divide chuan a remainder anianga mase remainder theorem chuan olsam takin hetia divide ngai lo hianin remainder olsam takin kan chok theia chu kan enchin don ni hemi hi a polynomials a divisor hi divide na tur 0 hemi polynomial 0 hi kan lang chu x minus 4 equals to 0 kan tianga x equals to 4 heta x value hi kan la don ani kan hmang don ni chuanin chu first polynomials ta hianin kan dang p of x kha hemi value hi x value hi kan dang p of x a khanin p4 kan dang hemi a 0 zel kha a divisor 0 zel kha chuanin hei hi chu x cube minus 7x square plus 6x plus 4 ania x ai kan 4 kan da zel ton 4 cube minus 7 4 square plus 6 into 4 plus 4 4 cube chu 4 4 is 16 16 into 4 to 64 ania minus 4 4 is 16 16 into 7 to 112 plus 6 4 is 24 plus 4 chuanin minus 20 ani don ni chuanin atopa remainder hei hi a remainder kan hu chun ta ni heta remainder atira kan hu kan la thai che lo ni kanin ainang che ni chu remainder theorem ina polynomials ania remainder theorem ina olsam taka min cho sak thei choni ta ni khati jong kani se zona dangin nei chuanin question and comment section a kan lo type don ni